Hi guys, uZodwa wabantu. Guys, uduma kayi-1. Unikwa i-chance kayi-1. Udume kayi-1 after kundlulile. Sesiyasebenza nokuthi siyabonga ukuthi siyabhukhwa siseyintweni. Mara ukodumo hayi sazalwa nalo sinalo ngeke liyendawo. Sidumile ngeke sishintshe duma kayi-1 duma kayi-1 ayikho repeat ukuthi usazoduma or usazobuya egamini. Sisegamini sihlezi phansi sikhona egamini, that's why siphuma sidakwa, but awukhonakali ukuthi ungaba njengabi. Hayi awukhonakali noma ungasebenza nje mara hayi ngeke usangifica awukhonakali.